Kani gadega Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Hadian chispa anyo pusan telikisnam, kejingwan jong kejing syai leng bakaktian, ublay, hakari khasi bajantia. Kirawinget jong kebalang Presbyterian, kilayo shisha, ya kejing kerku berkejing kela, ha kejing long jing em kebaman kasni. Henry haba pai pat cikito ki bamla ban pulei ke Bible, kamtam kitu ki badan kejing duna ha ke bor i. Kala pelong iki ban susatnya ha ki weipan, ha ke basngap ya kejing shisha na ke Bible. Hakan ke kenti ke bamenta, kalong shisha ke jingkerku, ba ke jing mentoy na ke benta kitu ki Braille, ki bamla ban i ki bor khmat jongki. Hakaba kinla ban pulei ke ketien jong ublay, lengba ke jing tresistom jong ke Bible Society of India, Shillong, kumno ban pensok iki, bat bekinla ban pulei yaka, da ke berpenmi ya ke Braille Bible ban pulei da ke bataba-tang da ki simpre akti. Henne kasni ke santrek uyayong ke Bible Society of India ringkat ke jintrelang bat ke Khasi jantia Presbyterian Sinat sepngi. Kalayok ban pelai pajba ya kini ke Bible haka ketien Khasi ya ke bala ai kerteng ke Khasi Braille Bible haka jelang ke bala penlong hapo dinam hall jayau Shillong. Ya kini ke Bible la pelai pajba the Reverend Samuel Thambu Sami ubadeu director jong ke media and special audience. Ubala long ru kongsan haka ni jelang. Ringkat ke jingdon ringkat Secretary jong ke Bible Society of India Shillong Reverend P. Dhar, moderator ke Ribhai Presbyterian Synod Reverend H.L. Marsing, moderator ke KGP Assembly Reverend S.S. Majau, Executive Secretary jong ke Balang Church of God Meghalaya and Assam Reverend R. Imyong Barkiwi de. The Bible Society of India exists to make the Bible available to all people, to make it more affordable to all people, and to make it more accessible to people in the formats that they are familiar with and in the formats that they could best read with. And so we are so happy with the release of the Khasi Braille Bible. And I have a list of people to thank. I want to thank the auxiliary here for spearheading this. Thank you, Reverend Dakar, for spearheading this. The church that had initially come with that request so that we could serve the church, the Bethany Society and Sister Bertha, for all the work that they've done. And also, I want to remember the Compass Braille International, which helps us in this, in our efforts to reach out to people with who are visually challenged, to give them Bibles. And we've been doing that for a long time. The Special Audience Department exists to reach out to special audiences because we recognize that they are special in God's sight. And so we bring out the Braille Bible, we bring out audio Bibles, and we bring out other kinds of material to reach out to special audiences, people who find it difficult to read, who are unable to read, who are unable to listen, and unable because of cultural backgrounds to access God's Word. And so we do that. And I want to thank you for helping the Bible Society of India. It is your fervent prayers, it is your ardent support, and it is your generosity that makes the Bible Society of India do what we do. From the first, people have been thanking the Bible Society of India. And I think we are the Bible Society. You and I are the Bible Society of India. And I'm sure families here, people who represent families who support the Bible Society. There are individuals who support the Bible Society of India. There are representatives from churches who support the Bible Society of India. So we are the Bible Society of India. And in many ways, we've got to thank ourselves for this huge opportunity of being servant in God's mission. You have me
Habai keren bu Reverend P dikhar ulai tho bakal lasimpor hadu asnam ban penbet penbiang yakini ke Bible. Batkat hadu menta ke Bible Society of India kadang penmi tang ke gospel jong Matthias bat ke kitab Psalm. Bat hadu menta ke Bible Society of India kadang penmi tang arpesan teliki benta. Bat kadang kejing temu ban penmi sakiwai pat ki benta ki baran hapok ke Bible. Ke Bible kolong kejimbang ye iwe kolong Kristen bat kolong ke baai kejing pen iwe paro. Dan mak kita ni kuat balemba kilan kita ni lapan thau. Awat kita kita kumyoi dan di peman lagi kumi omru bagi yo man puli ke Bible. Keban puli kimyoi dari bagi kita Braille Bible kebagi kilapan puli. Dan mak kita ni lek sitom yawan kifon kerpan perlombaan Kristen kenapa kerana cingkir kru kamtam kita kita kibomyoi markim lapan puli kue kikot lifestyle dengan Braille. Bagi aku yang boleh berlomba dengan cingkir kru boleh laju keba yo anai dengan khidin ke jom boleh pada kita malam. Mentari dan pemikiran kitab Psalm, mar kitab Psalm dalam live volume, or gospel Matthias dalam art volume. Ikitur nang lek khidin berkhidin mentari dan dek cing persian kepada kong dek kue kitab kue gospel minsa lek. Sisa kini kita malam ini disimpul kat disuai semua kat kita minta kam. Tentang Bible ki ai perabot nanti kue ki Bible sakti penting Kristen disimpul sara. Kabati CCTV kelayor banyak keren bagi kartu kan ki Braille ki bamla banyu i ki bor khamat jongki. Ki bal ai ki jingkublai ke Bible Society of India ke bala play ya kalat klenti na ke benta jongki banyo la ban puli ya ke tien jong ublai kumbalong lem ki wei. Kini audio Bibles ke ai tambalong kini pada ti Shillong ngan ong no susnap ke nang ta pada ban ka khamsok ba shupuli ke dakwa phai biang ru long khamsok khamlap kloi kilan ni ke ai nong i balamat ke adu mentaru ngi padon ka ngan ong ke ai ka data ka babiang te ya ka ong ke ai kani ka incidents kan kanu gidan kini ke Shillong kayu nomor ba namla hiban ai iwe kan dengan terangin sahab ya keren ne sebat ki Bible Society kumno ban response badru haban tiet lagi abai giwe ngi tiet ya kwat ba le tiet de ban tiet hakipor iba mensua hakipor bengi pario ikene kalat bin boleh ting jong play dan nanti ngolengi kwa boleh ting jong play hoi the English nanti bang join ngai ke school kan tai English ting yo boleh ting jong play hareng andre dak Khasi bat nyem yo lan te ke English te mangidi Khasi mo te kalong ke jimut bacleu pat minum yo are ke jimut hoi ngis thui ban boleh long tu mon rika the deeper meaning ba dan berharga kedin ngimla bestu dalam bagi dan juga ni Khasi Bible ban ngilap bestu hari tu ki por mensua dan tengi ko ban pule Bible ro kalau ke jinge bahasa jinge ai min marba ni hap pule be ki Braille dan teng larangi pak ban pule ke ngimla lai tang larangi di jinge seng tu sio lat penyo sngo ji pule jong play pat dan teng ki yeng kum tu ki lai pule ki men para ni sio sengap lang kita ndai ke jing yolat menta bin keren ni kan ka jing yolat menta ban pule ki ni ka bai baru ban yo menta la produce bala penmi da ka BSI ke kalong karno ngidap da jing kemen ba khrau ba kumangi ngomla ban yui ndai nyala ban pule lang kuma pule lem kiwe nyala ban tu jeliu ya kita kentin jong play har kentin jong hi indap de jing kemen barango nang ko yo play balala balan wastar shawal ai kala dingi nyala ban pule ini kentin jong play jango bakal pang kale ya ka BSI ke ba latre shitam ki bagian bagi bang Tristam nama tajungi bagian produce ikan ikan kecang play. Kalau karena ka jingkemen om tang yang Andre yangi barok kibriu barok berentah kebari
Pengelak ban Pyllait yaktin ublei dan mangihi.